Lorandiak maluk harinan televisão Timor Post live streaming. Hamutuk fali hohau lita isabelita iha programa banyak spesial. Edição hoje edição nebe uniku ituang tambah ia itanya studio itu bosira hare kata ke iha itanya feto wansira jovem feto wansir debe furak tebes sirne maka hanesan modeling ka model iha Jeffrey Maria Modeling Agency sirse lori ita hatene serne atividade saída det magdurantane sirahalao tambah ita hatene katak lakleortan siramo se flight sirse semo hodiba partisipa iha Bali Fashion Show ya Indonesia tamanema ita persijahatene unse serne preparação sirba ya partisipa iha Bali Fashion Show idane maita conhece itane model sirne ho sirnia treinador ao mesmo tempo niamo sanesan fundador baiha Jeffrey Maria Modeling Agency niamaka iha lusore neba maun farumotin mon Jeffrey Dates sim iya bundia i bem-vindo maun bom dia ya nunemos ya claran mesa o infurakoto det mesa be ema Indonesia dehan o segar-segar hoto det ne model husi Jeffrey Maria Modeling Agency ninian no la persijita kulabara kita conhece sira ida baida bom dia todos bom dia dia kalai dia bonita sira okay molok tama bai habe saida tama itane perguntas mesawa karak alin ser bele introduz anlai bai tanya público hodi tanya público bele conhece fetoan o bonita serne se makane al favor dia honyaram Vinícius Judith de Lourdes Pires Freitas agora hoi dare 14 anos how nesang membro husi agência GMMA obrigada. Dia honoraram completo Lucrecia Vanessa Fátima Barreto, a idade 12 anos, a nessa agência GMMA. Okay. Membro. Dia honoraram Esmeralda Exposto Von, a idade 11 anos de idade, a usi modeling usi GMMA. Dia honoraram Misha Gama Marsal, a idade 10 anos, a usi membro GMM. Bom dia, Hananara Sofia Kiyosanai, idade 14 anos de idade, house membro GMMA. Okay. Dia, mon Jeffrey tapos sirahatene ona. Sim, conforme hanesang ohen ita dadaliat dia ona molo kita ne programa hago kata mabe molok tama ita bosan event serne ne okro kusudet GMMA ne rasik hari kleurona o foi hari kakak o insta alfa baru. Dia obrigado pelas perguntas. Atau tahu tu hatene kata GMMA o Jeffrey Maria Model Agency dane. How duni makrea no idane how foi crea iha tina idane iha fulang masuk. Iha fulang masuk nelara. Se fong helantang. Fong los. Se fong helan. Agora be membro nang hira tambah dan se fong helan membro nang hira model. Agora dadak how lolos iha membro nebe join tona how iha agensi dane hamutuk iha naing neng. Maybe mungkin publiko bela hari agora dadak ne iha naing 5 maki iha ne. So ke how se iha naing ida mane wang ida ohin lorang nia ocupado honi nia atividade tuang atau nia la bele participa ohin lorang dane. Sing hamutuk iha naing mana? Oh naing walu. Neng. Oh naing nen. Okay. Antuk mana ida dete? Tama sama mana ida det la ya balance gender. Lah ya tambah saya mana ide tambah sira naing hira ini sira naing ini tur los how hanoring sira husi sira se kikiras husi sira se SD Oh lili da mana uang ne husi ki te keras how ka sira how hanoring sira atau ate agora waingira how loke hane agência sirnya ina amang hatene atau sira lori kera sirnya uangnya langsung mai direta hasura par dia
hawakara kada uang tuir be Mount Jeffrey ni agência. Ok. Então, nebe fura ke? Lo selai. Ok. Hamos hetang informação katak. Mesmo que itu pode ser na agência nesse fong, mas itu pode ser hetang mana convite. Pode ba participar bale fashion show ni. Itu ni kung sabele. Sim. Então, dia, tambah tempo barak ngelarangnya, wang hira halo agência hafo publica iha hanya sosial media. Então, tambah hau iha conhece colega balu iha liur, tambah uluk mos hau iha liur iha Indonesia, hau tuir aktividade iha Indonesia, hau sekolah naba, no hau tuir dunia aktividade agência ni naba, anta hau conhece emasera naba. Atau manhira hau loke agência no hau fo publico ya media sosial atau kolega sarne kontakto fila fale hau no kebetulan ya Aprilnya larang sira iha evento Swarna Nusantara 2025 iha Bali. Ento sira convida hau atau lore hani model sira Bali na ba. Ento nanti hani aling sarne ba iha Bali ni sira iha competição evento rua nebe que evento primeiro será setor competição fashion show nebe que será se lori itania henna tradisional tais nya nebe que halo modificação que na roupa nebe que fura nebe que dia para será tu promover na ba atau haturu na ba itu ni será tur competição. Depois de roto de competição fashion show será langsung continua fale tambah ita heta oportunidade dia ku si designer husi Indonesia, husi cidade Jember. Nia convida no fo fiar ba itania aling sarne atau hatais fale ninia roupa ou ninia obra para atulau iha designer fashion show. Jadi oportunidade dia ba itania aling wan sarne nebe que ita bela lori ita nanarang Rai Timor Leste ba iha raio. Então, ida ni be primeira vez, tá pode ser participar em evento internacional, Liu si hani agência ne primeira vez, mas be molok idane aling nang hirane mos pernah tuir to na evento internasional. Sira pernah ba iha Bangkok, hotang sira pernah ba iha Jogja. Entang kono ba sira ba idane ba dala tulu, sira ba evento internasionalnya. Mas Liu si hani agência idane foi em primeiro. Sim. Significa que sira nene los be agência mafong, mas ser nene model na neste ona. Model na. Iya agência antes. Agora, desculpa, rapaz, fale babe model cantik-cantik, model bonita wan ser nene. Hafu husi Vinicia. Bele bolo nini. Nini. Okay. Hafu husi nini. Nini involve iya be mundo modeling nene satinan ho ida de hira. Iya hau kikuang, iya SD kelas 3, salah. Hau pernah tuir kompetisi balon di sekolah. Mabe ne lalu sebagai juara mabe yang sa buka experience deh. No tuir mai iya salah hau iya sampai kelas 1. Hau mus tuir kompetisi ne KJF Rasik, hau titilita, mak loke kompetisi ne primeira vez hau tuir. Mas que neba hau hetan vencedor, mabe hau começa no hau hetan experiência barak teles. No tuir mai hau tuir competição barak, hau vencedor, hau hetan primeiro lugar, segundo lugar. Nessa experiência furak teles mesmo. Furak, ya. Nem a competição saída nem está de primeiro lugar, segundo lugar. Na sala ia Prince Etinian, escola Etima Loke, hau saído dar primeiro lugar, mas Princess sekolah barak teles matuir ina ba ia CZD salah hau colega yang tolo colega mana mas saya nesang primeiro lugar no hau nesang segundo lugar. Wow, furak. Lucrecia. Bolo hanusa? Bele bolo Nina. Nina, deklu Nina det, fasil. Nina tambah sama be interessante lo satu involve yang mundo modeling. Tambah bele hetam talentu. Hanya sang kuliah yang mabot. Lau ya mabarak niya oing.
Dove andare saya? Esmeralda. Bele bola hao mimoy. Amoe? Mimoy. Mimoe. Ok. Mimoe. Pergunta sa nesan, responde. Tambah sa ida. Gosta los be mundo modeling. Bele hati na momento idade ba emo tutu. No hao bele mentalita di atua na sound sa niya. Hao di atua niya na sound amin na raido ng Timor Leste. No amin mas bele saya model dan memang dia no nafatinga tu bele model di dana bemak saya internasional ou go internasional. Ok. Pasa. Pergunta sa nesan, responde. Tambah sa hakar que envolve los be mundo modeling nene. Modelnya saya tahu itu ada itu be amin itu bele nuri amin berani Bele itu baik memara. Modelnya saya tahu itu udah mai hau bele nuri mental berani baik memara. Mos emagaratus bele. Ok. Pasa Sofia. Sofia? Ok. Bolo? Sofia na pating. Ok. Tambah sa. Tambah oin bonita, tambah isin gaya los, nema be interesante los in problema modeling kagawin sa. Para model ini desde ulu keras. Para model ini desde ulu keras no model ini ada sambil hidup hau. No how to model ini desde hau seki seki nantolu se masalah. Nei ha Timor Plaza pas lo ke ya kitch pesin so how to hala juara mais ne hasa sai talento ida mai hau. Experiência da moça. Experiência mai hau. No usina ba hau sa lakoi lakong ho dia tuir masih sakar tuir ho di promover na fatih na talento ida ni. Ya. Antes nene tambah oh hindi ambe ho idade tinan tolo kedan. Ne molok involve diretamente ya be mundo modeling ninian. Karek acompanha ou assiste de husi televisão ou de husi YouTube, gaga o Insta. Ou de repente be hakar gosta de Harus si televisão. Ou então be ponto principal. Ne be halo Sofia e how tem que bot me how tem que be sai be model ida para how be be sai model ida profissional depois ou será que também be model nene lau ya sana palkoleten ema baraknya oen depois halo isim besa ada kakak unsa o iha hanoi selu kide mabe motiva Sofia hodi involve dunia ya mundo modeling ninian Kono bay dini ne mehi husiki ka o inang aman mabe haru kaga o itarasik mahakara lainnya mihusiki kan. okay. Hakarak sai be modeling ida. Laos be nasional may be mo hakarak sai model internasional, go internasional. Ya. Okay. Pasa fale ba maun Jeffrey. Tamba sira prepara ona o debatuir evento ia bali ninian. Dadaw nene preparação saída mas como se parte a agência halo lilo ba prepara model sernene. Ok. Quando kuliah husi preparação, husi hahu primeiro queres ami começar hu preparação. Primeiro ami tuir serna processo registro nia husi evento rane. Ami se halau hau kontaktu langsung ho direta ho sira IO sira da husi Indonesia nia. Hahu husi registração quando pronto ho tona anta hau avança ba preparação basiranya catwalk para bele haturu ke catwalk nebe maksimu no diak iha naba no tambah dane ami kada semana ami halo treino ba catwalk nia preparação basira atu haturu iha Indonesia bale. Okay. Fila fale bahaya model nini yan. Tambah itu pun sira lak leor tani sexta-feira agora be gona
Go na bale, claro que né, ita bele de go internacional. Lo sila. Nacional ita ne railaran. Antes ne, ita bot sira ita dihan saida teton. Antes ne ita bot sira tampil tamba oin menciona dihan ia Timor Plaza, namos ihan betan. Iya sekolah sira. Ita bot sira hahu ita bot ne talento hanesan model ne. Husi kedan escola ga o tuir kedan kompetisião hanesan o Sofia menciona dan be participa kompetisião di Timor Plaza ninian ka unsa hahu kedan escola ga o ba kompete kedan ia kompetisião sera be organiza husi agência balong antes nini imi tuir treinamento ia nebe Ya TP, primeiro eu tuir TP, depois eu também a escola Canossa, e na balo que evento quando ba modeling essa la competição, essa retan juara, no retan sertifikat ya na ba retan segundo lugar. Oh, segundo lugar. Wow, na iruane anto ia be experiência lobok tiaona ba mundo modeling. Amna dua rasik maktuir ia sekolah ide tambah merumus amutu ki sekolah ide. Ah, anto kolega. Sim. So que nia Belum dia. Sim, so que nia daramnya adik kelas. Oh, adik kelas, Sim. kakak kelas. Momento no vamos, lembro tuir, nia segundo lugar, no hamak saya sam vencedor primeiro lugar. Oh, Sim. primeiro lugar, segundo lugar. Imromo observa malo deh. Lo sila. Lo sansanya, mas tambah qualidade. Oke. Agora imi atu ba balionan. Usi modelin prepara saida. Primeiro, model prepara-lhe o ponto principal, mas ini a mentalidade. Mentalidade, oke. Tambah model precisa mentalidade. Segundo, se haunya experiência, haremos ba catwalk. Itanelau ya público ansa, public speech. Itane skill. Nós, model barat, haremos ba ising. Ba preparação, que Jeff prepara-los a mim Máximo Tebes. Tambah ne representante itu Timor, ba mundo internasional. Ya, maknanya. Obrigada. Siapa seluk? How prepara husi pertama, how prepara catwalk, pose, no public speak, no mentalidade, makidana. Oke, seluk. Mimoy. Ao preparar mentalidade de pela todo mundo, no cuidado de si, Saudi. sim, no tahu aturan apa itu mental. Nina. How prepara ni mentalidade, no hanya speaking, Public speaking. public speaking, no hanya pose. Pose. Dene. Oke. Ante idane emi besada tiona. Nina. Antes nebe ita tirona evento rumah participaona o hanesan mos abing na irua nebe uhin menciona katak sira primeiro lugar, segundo lugar o balomos hetan listão com a experiência de Nina Rasik. Sim, eu pernah tuir di Timor Plaza, CSD, itang ya Igreja Catedralnya Sori. Wow. Evento serna ini sema organiza. Se lembra karek. La lembra no? Sim. Karek hetan juara o hetan primeiro lugar, segundo lugar. Bebe anto lição saída mas beita hetan use evento hirak na inan Nina tuirne. Evento serna abel hepan mentalidade, Pois. Seluk, passa seluk. Pada seluk. Mimoy. Pernah tiro na ihan be. Na tuir Timor Plaza, Timor Plaza. ne ulu kau siki. Oh, sekik. Sim. Se lembra idade hira. Agora 12 anos só. Itu. Tinang itu envolve ona. O sistema best. Tinantolo envolve ona. Ah, Sofia. Sofia tinantolo. Agora be. Nini. Nini tinang hira. Ako tama. Masalah ini bah hau kelas 3 tentang hau tinang walu. Tinang walo. Sim. Tinang hitu, tinang walo, tinang tolo. Wow.
tinantolo se kikuang may ben ya be sada te onam. Okay. Tambah uhin sira mas menciono quando ba public speaking ninian. Agora huste parte agência, kunsa prepara sira ba public speaking ne. Okay, ba public speaking niya asa how for sira para atu bele kuliah lifuang balong nebe ke importante no baraklet ba publiko kata sekari publiko rumah husu imi perguntas nebe ke relação ba imnia agência sei nama imi teser hato o insama kimi hato depois imnia gestur ising para atu kuliah ne halo hansa sira idane makau fo hanoring no fo treino basira wangira ami preparação ba ya evento Iya. E depois ida tanmos be tama model lane nia tengke mos ihninia visão lane tengke luan lo segala. Satan banghera quando ini be terpilih. Salah satu i dan bahasa syabine public speaking idane. Anto public speaking ne nia tengke kakutak nemos tengke be sada hoto. Lo segala. Agora karik to iha bali ne ba. Ini sai be pelo menos ime heta lugar uma amin bele terceiro segundo sama hatene bele saímos primeiro lugar lo segala. Agora media husu ime karik ia neba quando ba Timor Leste itu você prepara di kuliah quando ba itanya Timor Leste bele hatan uluk Mount Jeffrey depois ma passa ba model sira karik mos be husi parte agência mos for conhecimento quando ba itania Timor Leste itania nação Timor Leste situação sira cultura fiar ninian buat hirak na Sim. Tambah ami lau husi parte modeling niya antau wanghira kono iha perguntas rumah tu khusus sobre itania rai Timor Leste entau how hanoring sira para atu kuliah husi parte modeling niya ami labele foti inclui hotu keras itania rai Timor tambah ita lau husi parte modeling niya atau ami se hato no ami se publica itania rai Timor ni husi parte modelingnya. Então wanghira idane se karik itania aling uang sarne kono hetang doni lugar rumah ihana ba how se hameno basira para tu bele info for informação ba publiko iha media Indonesia yang karik bele hato kata agora dadau iha Timor ami iha parte modelingnya agora famoso TVs ami iha agência hira keras iha Timor Leste no agência serne ida iha niya model ida iha niya visão ida iha niya missão então husi ami niya parte husi ami GMMA niya ami hakara bolu kolega sira para atu hamutu ita bela aprende hamutu modeling of fashion show idane para bele promove itania uang serne itania alin serne niya talento iha area modeling idane então husi tenera Timor rasi nebe que se ami senti se menu situang ba area modeling idane adalah suporta husi governo nia da rumah governo sidak suporta maksimu ba aktividade modeling idane jadi ami ia visau atau lori uang serne barai liur barai internasional serne para wanghira ita bele hetang premi hetang buat dia ida yana ba ita bele haturu kata Timor Leste mos bele haturu no bele promovi Timor Leste di husi area modeling si. Iya. Agora husi parte be hanesta ko mencionamos kata husi agência mos hanoring sira kono ba public speaking lo segala yang agora public speaking be durante na agência phone ini maka area oin menciona area modeling ini agora parte husi be aling sira ita buat tambah oin mos menciona kata mentalidade kata kata kuliah oin sama kuliah bahaya publiko lo segala kuliah bahaya kamera ida kuliah ba kamera, ida kuliah ba publiko diretamente. Lo segala. Agora ida ne onsa ita bolsanya be
skill baya public speaking nene unsa. Ito bot sira pronto karig to ya bali ansa ohin be haudehan dana kata karig kita bot hetan resultado diak balo karig sai be lugar dahulu karig semahatene pronto atau responde perguntas susi media Indonesia ohin be menjadi mosdehan belahatan nang hira belahatan fusi nene Netama dini ho Sofia me experience barek te ona. Ya, bajia ba public speaking. Nelas so itu nedalan tetung mit kuliah balos malos. Ne hansang atau diang karik. Eu zo meneliang mak Los. kuliah tamane emnya media. Ida ne how kono emus how então how tan tuir perguntas no bajia ba perguntas. Ok. Hoy niamos menciona claro que bato hene ba la escola fale teton. Inglês, Inglês mais ou menos. português, bahasa Indonesia. Kari ke Indonesia claro que imi kuliah ho bahasa Indonesia ou inglês. Ok, losona. Inglês mais ou menos. Bele apresentaan ho inglês. Thanks for your time that's given to me to introduce myself to all of you. But first of all, I would like to say my respectful to all and good morning. Yeah. So, my complete name, Vinicius Judith Lourdes Pires Freitas. I was born in Dili Hospital Nacional Kilo Valdares, 10 of July 2010. And now I'm 14 years old. My others, I live in Fomentuan. And I come from Bocao or Madiana district. Thank you. Wow. Maliana and Bocao. Mix. That's good. Your English is good. Thank you. Yeah. Sophie, what about you? Can you introduce yourself in English? Can you speak English? No? Ituan? Good morning, everyone. My name is Sophia Kyosanai. I am 14 years old. I'm born in Timor-Leste. I'm born in Dili. Mesia. Oh, naran bolu sada tiana? Ame. Okay. Ame. Ame hatene sada, lian sada. Wow, furak. English. My name complete Meisha Gama Marsal. I'm 10 years old. I born in Dili. My district Baucau, Wailili, and Lalba. Okay. Mimoe, Português. Sim, boa tarde a todos. Eu chamo-me Esmeralda Postevon. Eu tenho 11 anos de idade. Lá problema. Nina hatene sada. Português. Português. Faz favor. Bom dia a todos, eu sou Lucrecia Vanessa Fátima Barreto, eu tenho 2 anos de idade, eu escola na Café de Dilo. Eu venho no município Ceibara e Bobonaro. Município? Ceibara e Bobonaro. Soivada Bobonaro, Manatuto Bobonaro. Mix. Maliana, Bocau, Bobonaro, Soivada. Mix. Husinabe? Memoy Husinabe? Emerald Dili. Ermera Dili. Sim. May? Dili. Dili. Dili no Baucau. Dili o Bocau? Mauricia Dili. Sofia? Baucau Mantuto. Bocau Mantuto. Wow. Mistura barak los. Mistura barak. Oke, Losona. Tambah sana maka ohin khusus perguntas kono ba public speaking, tambah sama haru kai me koko, tambah abang bairua itu buat sira se hasur media. Satan involve ona ya mundo modeling. Hakara kalako ne tenke. Satan itu buat sira go internasional. Lo segala. Nebe itu buat sira nebe public speaking tenke hadiah, iya lianser nebe ohin alin sira kuliah te ona
idane muito importante, baita buat sirnya karera hanesan model ida. Magi hau kira hatene det. Ito buat sira taba agora involve da kona ya be mundo modeling ninian. Ito buat sirnya mehi seluk ne saida abom bero buat karek alende be modeling hafir katak modeling hanesan be hobi o hanesan profesan. Sema hanesan hobi no sema hanesan profesan. Nini. Dia masih modeling, nah sana talento ida. Hana talento lolos det ya modeling, ya talento balak na pemak how exposed na. Ya na baya dansa moderno, dansa kultura. Ya na vamos how ya le Biblia, sang atividade igreja nian. Canta ya ami envolve ya coro. Anamos how ya mei botida hakara sai hanesang juiz nebe tau batina metan horikar martelu horituku. Nena sang mei. Correct ne. Yeah, that's my dream. Okay, thank you. So, seluk hakarak saya saida. Hakarak yang modeling date oh ya be mehi seluk hanesan itu dia abing itu dia kolega nini hati ana. Sophie. Quando mahal modeling hanya sang talento, mas quando ba quando ba hobi seluk tang how tu ye drum band ya sekolah. Sim. Depois how tu ir magnetic si modeling ho drum band ya sekolah. Depois hawak hanami hawak karak saya Apa baru saya saida? Hakarak saya doktora. pramugari. Hah? Pramugari. What's that? Ya avião. Hakarak pramugari. Pas kedan. Seluk. Dia ini modeling ada bali how hing ni mak asai doktor profesora Profesor. no han aktividade mak majoret ya sekolah dansa mak home model. Babaeng quando é ser nebe envolve em mundo modeling, fashion show, nenya basic nene ser pasti dança ne yaona. Tamba husi dança ne ser começa be halo isi moane saya lo sala nene. Yes. Nene concorda. Mimoy. Sa model ni ang talento sa hobby niya karak sa modeling no kanta may iba futuro niya para sa ito. Sedutora, furak, tambasa. O cortigo. Selselutan. Mas doutora e área saída. Prefere li área saída. Geral. Oh, niya karak be doktor geral Ne dia nga bela atende ho tomorrow so win. Nina. Modeling hanya talento, no hobi hanya dansa, no model hotu. Model ho to. Apa meron sa saída? Abim bro kara saya doktor hotu. Wow. Agora menang hira nene sekolah ihane be no klase hira ona. Nini. Oke, how Mazeba kolega Serne, how paling buat liu, how agora tama ya secundário, décimo ano. Décimo ano. Escola ia ensino secundário Santa Madalena de Canosa. Wow, emang Canosa ne babae kita hati na pasa. Hau kelas sétimo ano, escola é Café de Dili. Sekolah kafe ya Fat em português. Memoy. Klase sexto ano, a escola é a Colégio Paulo VI. Colégio Paulo VI. Paulo VI. Okay. May Hau kelas 5, hau sekolah Saint Tadeus International School ya Vila Verde. Vila Verde. Sophie. Hau kelas nono ano, hau sekolah iha terceiro ciclo Santa Madalena de Canosa. Sekolah ida de biasanya emang oin di diak serana ini buka mabe mundo modeling de. Ida ne tambah be iminya oin ma fasilita imega o tambah be. Agora hansane molok imi sai membro sai model baya de jenem ninian. Ihane be. Antes ni ihane be molok Antes tama nih, ya. how pernah tama ia agência
LGMM. Titilita asik mari, ho KJF asik mak hari ho tu. Treinador. Então, vamos, KJF mak hanesan amni coach, o amni treinador. No how husiki kuang keras, how KJF mak kompanya. KJF mas saya nasan juri, na lebaran mak KJF saya sa coach. No how orgulho tebes tambah KJF bele hakria agensi ida tambah KJF merasa duni atu hari agensi ida tambah ni experiência barak tebes. Jadi agradece tambah GMMA ami hanesang membro nebe atu diangkari keras susi hari. Antes kedan hamutu kona be Monjeri, anto bangkira Monjeri nya hari teninya anto hoto affiliate ya. Sim. Oke, Sirseluk. Depois mahuso Monjeri. Sirseluk tan. Sophie. Tambah sama be, antes ne ya agensi ne be, no tambah sama agora afiliate fale baya JMM ni. Anessa ami uluk agensi LJMM. No agora ami tama mutuk kali GMM. GMMA. Tambah how si kikira so KJF. Si ami si kikira si KJF. No Hanessa uhi kolega dihan KJF na Hanessa coach di Miami. No treinadori di Miami. Iya. Jadi kona sa KJF asa kono loke agensi fong ami sempre tama. Iya. Sen Bonita Claran na intolo ne. Antes ne ya agensi ne be, tambah sama affiliate ya baya be Mon Jeffrey nya agensi. Agensi primeiro mesmo GMM. Oh, haku tama ya JMM galai Laos. Oh, anta ibi hoto. Imi ida det agensi ida det. Maybe imi nang hira agora be foto decisão tama fale ya kadirinian. Laos galai. Tambah sa. Pating antes lah seguro. Ha? Tambah husikik imi be confortável tiana ho Monjeri. Tambah dia sa imi nya coach. Laos galai. Sim. KJF. Pernah ke kompetisi da California ini, now hitang segundo lugar. Segundo lugar. Wow. Saya juri, no hamo saya naman na siya. Ah, okay. Kuliah file ko na ba? Lolos ne hatu kuliah buat selta, maybe hatu ita foko file ko na ba at babali ninian. Babali nene ita buat sila si apresenta model ropa sida. Okay, hasa oing hao tete kata nanti hanya aling sana 95 maksebaya na ba? Oh, 95 maba. 95 ba? 95 ida ne iha feto hati da sorry ne aling uang mimo ini nia labire partisipa taman nia ocupado itong honi nia aktividade. Jadi 95 ne lolos ho ida mane uang ne. Oh. Ida mane uang ne makseba jadi sir 95 makseba iha na ba? Asa oing hao tete kata sir preparação ne sir ne ropa ida ne usa natais, nebe kami modifica tana halo modifikação tan baropa nebe ke furak tana. Tais, eh? Sim, ami se lori tais uri mambana ba. Espera katak sira bele hatudu itana tais hodia kia palkulete ngena ba, wai hira sira tampil na ba. No bede lori buat dia kita ba itanya right timor. Iya, nudar be tais ini nudar identidade Timor Leste, nudar ema Timor Wangi dam. Debe sera tuir plano nene se lori be model ropa hira karek. Sira se lori ropa moda idadet, tambah sira tuir kompetisaung ne ropa primeiro ne sira se hatais ropa babaindet, sira se hatais ropa meta-meta, tambah usi IO ya naba mak se halo hoto tona be aktividades ne, jadi sira hatais meta-meta. Depois de ne sira segundo ne mak sira se hatais fasine ropa tais modifikasaung ne. Depois ba terceiro ne mak sira se hatais fare designer Indonesian mesmo. Ah, oke. Sim. Oke, karek be molo kita buat sira ba ihon na institusão balong na be suporta kau sai be doador patrocínio ba eta kamusa. Oke, pergunta dia kita ba Ami. Agora dauk amne preparação ini ne Ami Rasik. Ami hoto tu buka dalam rasik, ami
siramos sirne ina amamos how agrarista tebes ba sirne ina amamos nebe que suporta duni sirne uan sira ni talentirane então how ho model sirne ho ina ama sirne ami buka dalam rasik para oinsa itania uang sirne bere ba duni partisipa duni ya Bali karik bele liusi dane karik ami bele hatu amni lia menung karik ba governo rumah nebe Lora Selo bele fo apoio mai ami agência serne lilio ami agência si GMMA nebe ke agência fong ida nebe ke se iha plano barak baoi ami lolos iha plano barak ami convite barak usi Railiur so ke ida agora ne makuluk anto ami teser lau uluk ida ne ami se ia convite ba fulang Julio Julio mos iha Setembro mos iha, Novembro mos iha. Ba iha ay Manila. Lolos na kani pergunta sila na be atu husa mas mon Jeffrey be atang uluk tiyanam. Be fulan Julio ho Otobro. Setembro o Julio, Novembro. Setembro, Novembro. Sim. Sebane be. Ida Julio niyang ba Manila, Wow. Setembro niyang ba Jakarta, Novembro niyang ba iha Thailand. Thailand. Sim. Ida be Jakarta fashion show ida pun lalais Paralin niyang para denene la hetan. Ida ne ami hetang fali husi evento husi io selok ne beke tawar ba ami atau haruka tuir audisi online. Sekarang aminya hanya membro sana konuliu si audisi online itu nih atau sira diretamente langsung partisipa kira si evento Jakarta Fashion Parade itu nih. Asang iha grupo selok nih beke atau tuir. Mabe tambah hawatin itu na grupo selok atau tuir ide depois iramos preparação máximo hera ba ia Bali. Sim, então ba ida na ba ida Jakarta ida fashion parade ami la participa. Ami se participa fali ya evento selo fali nebe ya evento tuir maine convite maine evento ne ba hasan pemilihan putri o miss reda Oh, sim. Miss Internasional. Sim. Iya. Nanti firmaitan bos Miss de Timor Leste iya, espera. Iya, espera. Agora, tamba hansa ohin mamang Jeffrey be menciona katak se participa evento lobo ke datan, ya tinangnya denenya larang. Mesmo que be agência nesse fogo, mas be convite mai na batiawana. Ini tamba ematuan. Lo sih. Ematuan ya modeling ini ya, nebe koneksão ini iya nanis tiawanam. Oke. Bahaya be ba Jakarta, ba Manila, o tambah betan Thailand. Idan ini ba evento saidannya. Depois be sirma convida itaga o ita be anesan hatama aplicação apply au halusa. Ida primeiro ida Manila nya ida ni hawatama aplicação. Husu basira kata kusi Timor Leste bere partisipa galai no hetang resposta dia kusi sira serdian bele so que house se kontakto marulai atau hatene tuir lolos be evento ninya lalapne di dia kamsa depois kono ida segundo niang ida ya Jakarta ni hetang convite kusi evento naik ya naba ni sira fo convite para atolori tania uang seraba tuir kompetisi ini ba. Agora kono how ba fala ida Manila ne evento Fashion Week 2025 iha Manila. Oh. Ya, ne Fashion Week. Agora kono ida segundo iha Jakarta ne hasang iha hotel tata katak ne evento hasang kompetisi buka Miss au putri rumah ini ba. Ida ne hetang convite, ida depois ida Novembro ne yang iha Thailand ne mos hetang convite. Ida ne evento Fashion Week itu. Sim. Furak. Parabéns ba ini hoto Oke. Agora ita buat sira be tambah ohin be ibenya coach hatetene kata kada semana ita buat sira treino lo sela catwalk nene tambah ohin mus ita buat sira hatete kata ita buat sira estudante foto. Faz tempo insa. Haho ko sini. Ba tempo, que Jeff hatene amnya tempo escola hamsa. Ne pasti que Jeff fotiliu ya tempo bang ira mi frio na.
Então, inaba kaje foti ya fim de semana, da rumah fim de semana. Ne ami free então atividade extra foti di modeling no basketball. Kaje atuli basketball tambah idenemos hare ketol kan sa ponto principal ide ba modeling. Então kaje tengi treino no ati ngami máximo tebes. Ya, claro, obrigada. Neba dini seluk mimoe. Faz tempo halna sa. Imi hoto ni sekolah dader meudia. Meudia. Nini meudia dader Meu dia. meudia. Mei dader. Nina meudia. Sophie Dader. oh dader. Oh. Nini hanesang. Faz tempo halna sa. Sophie bela hatanulok. Treino ya. Fin de semana. Sim, fim de semana. Depois, ami treino ne, ida ami hoto free. Sim, di saat ami free, ami fin treino. Depois, Passa Mabel kuliah. Faz tempo ba escola, be catwalk, ano sa? Sekolah ni dari fila mai langsung ba treino. Tir horário ne be iha lo sila tama sama na ida dala ida. Makne din. Okay. Unsa ko na ba how kara kusi fale ba Mount Jeffrey ni niyan. Tama Mount Jeffrey uluk model duni. Sim. Sim, hare. Ita hare hatene. Mantan model sir na ita bila hare hatin. Okay. Hanesan emanebe antes ni involve nanis ono ya mudu modeling, hanesan model ida, model timuruan ida. Unsa Mount Jeffrey nya hare kona ba modeling ihat Timor Leste. Lili niya ba desde el momento modelingnya Timor Leste. Asa orang hau hati tan kata modeling iha Timor Leste ini sebenarnya nia começa famoso ema bara gosta atau tuir iha area modeling ini tambah ita bela hari kata beliau si ini husi aktivitas modeling sana agora dadak iha Timor larang nemos agensi iha naing hira keras nebe ke sira balong nebe ke iha narang tiona ema conhece tona wan hira temi idane ema oh idane agensi idane agensi idane Então, hareba ida napa hau senti timornya modelnya dia mai be tenser halo ne be ke bele dia ki utang fali para ita bele compara ho nação silup niya. Por exemplo, hansang event ita tenser timornya tenser iha modeling nebe que ita prepara ba area internacionalnya hanisan ya nação sercel sira sempre cada tina sira sempre halo evento hansang karik sira iya contohnya hasa ya Indonesia ni iya putri Indonesia depois sira iya Miss Filipina Miss Thailand sira atau Aku espera kata baoing ita timor nemos ita se halo idane hotu ita timor mo se cria idane ita se halo putri Miss o putri Timor Leste niya e depois ita se bela halmos ba ida ba mane niya mos tesar iha idane biasa kono iha area modeli ita conhece honarang pageant lover jadi evento ba pageant serane idane maka so oi mana niya perguntas ba aling wasarane kata iha pageant lo osdet para atu hatene modeling, hatene catwalk, hatene post, may be sira tesar iha inteligente, nomos tesar iha conhecimento dia, depois sira mos tesar iha public speech ne be que dia. Ida nema kita hatama iha kategoria pageant ini. Jadi how espera no how iha mehi mos bahanya hanya agência ne how karak para aba barua how se bele sai nudarnya fundador nebe ke halo evento nebe ke buat iha rai timor ne para bele ba iha internasional. Okay, babe aling model siram. Durante ini saya model, durante ini tuir treinamento saya model ida.
sa dificuldade maka ita vou tirar enfrenta. Bel how me moe. Iha gala dificuldade nebe durante ne me moe hasoro benghira atu treino ka lao hela ia palcoleten no unsa maka bel resolve. Okay, nene. Bahau primeiro utilização tempo. No segundo, pasti atu halo botruma precisa orçamento. No, e vamos how heng hatais obra nebema main halo ou husi hanoi husi emaselu. Então, ba halo ladung preocupação tama how tema how loud how pose it, ou sama how atu haturu ba ema kata how ne dia. Mabe ba effort liune mak how ne main. Tamba niat alai ba dane alai ba ba atu bukan ba dane ne essa dificuldade ida tamba iremos precisa ter mentalidade nebe forte segundo essa precisa effort nos anesang kolen ida ne kolen no ina ba segundo hamana ne agradece tebes segundo kola lako iremos anesang maske na ba numa ita belarang moras mabe ina ba forte experiência na fate agradece a maromat tamba usi experiência ne haba hal dia kita e futuro mai. Iya. Obrigada. Sofi, iha gala problema principal ka o dificuldade ne be halo ita down consegue down banghira be lao hela iha palcoleten o banghira treino hela. Iha gala dificuldade ne be tabot enfrenta durante sai be model ne. Laiha agradece maroma kan tabot tu lao dia. Serseluk Laiha. Okay. Hani sanohin nini de hane durante ne kata família sai be super system. So segala lilu main. Liliu main. Main sempre saya sang super system terbaik di dunia. Ba nini figura main nene mak unsa. Hani sang main fácil. Me pasti ba titimos pasti la fácil, ba ina saya pasti la fácil. Tambah main ni precisa effort tebes. Main cuida ita ya fulan dia larang ya kabung main até na saída uma mundo nia halok mabe bapai pasti pai sente sa babai net tambah pai ndor mana sa chill mabe ba feto tambah ya sang feto mak sang artinya kan feto forte na sang forte mas que ba mana mak lidera povo mabe pasti kotuk ne feto pasti incluir ba baking power ne feto lo sei lá sim okay hokra fusu perspektiva itu bo cernian tambah ohin nene Sofi tema be suporta barak leo main okay Nina main memoe main okay ba iminang hiran nene iya iminya hanoin figura inanne mak unsa ba imene iminya ida ni inan mention iminya inan ne hawni inan ne hanesan eroina botida exemplo bela hawul ko si benina pranina nene bela fobe conto ba imo inang ne hanesan emana inang nene nini be describe be nini inang ne asa figura ida unsa strong sim ne pasti smart ano inang hanesang adian karik dominain nia bel hiros ansamos pasti nia ita itu numa ina netona atau lai teman be ita kalau nia hiros mos pasti nia se baru balita no pasti atividade rumah nia paling sampai saya sang super system ne claro tues claro okay terselok memoe ban memoe ne inang mak hanesan nebe memonya mama nebe nah conforme memoe be hari amane tambah oyen dembe amama sai imenya be support system anto be itabela descreve memonya amane figura ida unsa dominain
última na fatina. Sim, inan ne mesmo que nia hirus, mas bem nia be fuang ne na faten dome, ne nudar inan. Mei. Ba mei inan mak hanesan ne be. Niema besa pronto quando ia atividade ni niema sempre ia hanu sorry bele hau quando podia bahas tu hemu be ni sempre for bahau buat nebe dia. Powerful. Nina, powerful o hembe mimo de hembe mama ma hanesan powerful ba mi. Nina, Ana main kanesa hanya suporta. pois sai datang. Ana main hirus hauna hirus ide buat dia terus hirus buat Claro. Claro. Depois sai datang. kompetisi rumah ana mas sempre harus kau tuir pada ana mentalidade bel ia tahu makna Oke, Sophie. Tir Sophie ni mama ma hanusa. My house, Sophie ni mama ya nebe. Ah. Oke. my house, figura ina ni haresan domina ina my house. Mas que nya tu hiru sama nila dogo si house. No nya ni sai super system da my house. Quando aí atividade será det ni harus kau tu tuir. Depois quando aí atividade será det ni sempre hana sore. Sim. Oke. Ini nang hira. Temi lepong ida det menggambarkan iminya inan. Ida det ba inang. How sebe Sophie. Lepong ida ba inan. Adomi. Adominain. Ba Mei. Labele lakon. Labele lakon husi. Onya Morris. Mara magdeterminan Mimoy. Powerful. Oke, powerful. Nina. Hadominain. Nini. Everything. Everything. Tambah main serba bisa tu. Nia hadomi, nia fanya tempo by the day, nia Fai tempo Sporty. umaharan. nia 40 tebes. Masih sorry fikula de barak. Inang na yang sadiang karek powerful. Powerful. Tambah nia na everything, nia belhot kerang. Okay. Sa banyuang, nia buat todo. Nia mak nia. Nunca dejan lai. Nunca yang lain. Iya, oke. Anto concorda gala, hodihan. Inan makhanesan super women. Sim, concorda. Concorda? Concorda. Concorda. Tambahan sa nem. Baghiro quando uang ida sucesso, claro que iha inang ida mas suporta hustikoto. Los le. Concorda gala. Termo ida ne usamos ba wan manesira. Los le. Mon Jeffrey halnosa. Mon Jeffrey ohin loron sai be. Sada ukusti ulo kedan to ohin loron sai faliona fundador anesang coach datang baya be Mon Jeffrey nya agensia rasik. Ba Mon Jeffrey inang mak unsa. Ano sa oing aling masarap kuliah, itulah si Susanaba kata ina mak Wonder Woman doni. Ya, Wonder Woman. Mon Jeffrey dan inan maka Wonder Woman. Agora ito concorda? Superwoman, superhero. Bela tama ho to. Inan. Okay, may perguntas ikus ninian. Unsa hube ho maun hausibe Mon Jeffrey. Mensajen det. Mensajen ba iha itania aling sira, aling feto, aling mane. Nebe karik sira mo siya talento nebe hanesan ho aling sira. Nebe agora presença ihane, mabe sira se moe ser se tao no ser la hatene unsa maka serve involve ka inclina ser ne ane ya agência sira lilio agência be JMM ane ne. Dia. Mensagem ikut ba perguntas idane ne relacionamos so amni atividade ne beke ami halau duni então hawato ba publiko ba alinguan sira ba uang kik sira rasa sira ne beke iha Hanoi no iha hakarak iha talento iha area modeling ninia. Agora dadaok ne ami JMMA o Jeffrey Maria Model Agency dane ami loke dadaok audisi model para ato recruta vale model form para hamuto ko ami bele aprenda hamuto ko ami para bele promove itania uang sarne talento dane. Audisi model ne ami loke dadaok resisto começa o dia abril horsek to dia 25 April agora. Wow.
Depois de idane a se hala atividade ia dia 26, ia dia 26 Abril, dia 20, ia dia 3 Maio, 26 saban. 26, sorry. Oh, 26. 26. Sorry. 26, depois ia 26. dia 3 de maio, depois ia dia 10 de maio. A minha atividade ia cada semana, ia lorong sábado. Então, se além de sira colega rumah, hakarak atau rola parte ou hakarak atau mai aprende, beretu resisto irane ia audisi model usi JMMA ini. Ok. Na fatin, ita na esperança o competição no Ballet Fashion Show na be se realiza iha lorong hiraktan. Esperança. Hanya esperança ba evento nebe orsida hanya aling seratu tuir ba kari kusu ba inaamang ba sirne kolega sira ba hani kolega sira ba governo mos husu iminia apoio husu iminia suporta para tanya aling uang 95 debe ke sexta agora ia dia 18 abril ne sesemo ba Bali Indonesia atau para preparação serneang ia dia 19 atau tuir kompetisaun ia naba espera kata sira bela hatur buat dia sira bela lori buat dia kita maimos iha itanere timorene. Ya. Oke, Mbak Aling Sira, model bonita Sira, itu bawa Sira hakara kusi kala mensagem saída, tambah kita tanya kata kolega feto Sira liur neba o infurak Sira isin diak Sira, babe Sira balong sei moe sei tauk. Minsta makasira mos bele hamesan kita bawa Sira. Hau ulu kusini nih. Ok. Bazia bahau. Hau agora tama da que fazer secundário. Anesang vida jovem ona. Ba mau ngaling bing sira nebe mag jovem ona. Ba mane ou tanto mane tanto feto. Kita moe atu exposi me talento. Liliu ba are modelingnya. Ou ba iha dansa kasaida det. Lalika moe. Lalika lagu-lagu tu haturi me talento. Tambah nação Timor-Leste precisa ini, ita jovem maksaya nação futuro banação. Kari kimi moe, la ia ita no talento se la laboin, namos, ina vamos precisa fiera. Tambah ada modeling gato expôs talento rumah nek precisa ita buat sini confident. Yak magnedet obrigada. Ya. Mensagem bada kita. Mensagem para kita ba bimang sira, tapi mau atau tuh kompetisi sira. Makanya sang modeling serna bela po itanya talento for itandi. Memoi. Ame tu ba being mau no alin sira lebih moe lebih tahu no minta mafating atau bela tu atividade ni memang sa modeling, canta, dansa sini. May. Babi mau sila, abel tao, abel moy, haturi min talento kata kini the best. Sophie. Ana mensagem, mak imi atu muito hansamos, imi na pating haforsuang, tambah Timor precisa imi. Depois imi atu down hansamos, imi tem que virar kata imi mos bele. Nehato. Ok, esperança. Pergunta sih, esperança. Hotir kompetisi niya be Bali agora. Sophie, ita espera sa ida makasehatan. Hawakar hahu ya be Sophie na ba? Harapan. Hanya harapan. Sekarang kalau hetan juara mas intinya harus hetan sertifikat rumah, sertifikat rumah, Lição, experiência. experiência, depois se hetan experiência no Bele mas conhece be model Cercelo sim, ko si model terceiro si nação selo, depois Okay. May.
ita espera katak banghira participa ia be Bali Fashion Show nene unsa. Espera katak habele manan, habele be primeiro lugar, o kare klahetan mos, how pelo menos how hetan be experiência, ganha experiência, o bele conhece o mal model husina São Marcelo. Hati ke ba kamera. Oke, pasa Mimoy. Esperança ba be Mimoy niya rasik batir Bali ne ano sa your evento hansa ohin be how kuleta na katak how espera katak how be tir ka participa ia be Bali Fashion Show ne how bele hetan hatu de performa ne be dia o how bele pelo menos hetan lisan rumah karik lah hetan lugar rumah. Sekali kelihatan berat menang, tetap kontenti tambah berat juga tambah menurut. Nina. Pilih betul. Repete, itene esperança. Banghira participa be evento fashion show ya Bali na ba. Sa ida makate Nina hanuin ibanghira habatir fashion show ya Bali ne hawakarak. May hau tuir fashion show ya Bali. Dami namos. Hau kontenti karak hetang kolega dia o kolega para kia Bali na ba. Nakar conhece liutang model silo iya rayu. Oke. Nini ikus. Bahau pasti hau kon menangga o lakom hau no fatin buka experiência no ba experiência nemos hau sa essa figura ida no bele ba kolega timoruan sira ba kolega sira ne bema ami participa to ba sira bele hola fa referência si hau usi hangirao no hau orgulho tebes tamba bele bato ia Bali bela tudo han talento explosão talento no hanesamos dia go international. Iya. Obrigada. Oke. Go internasional os be primeira vez, itu você go internasional ona antes. Sim. Você. Competição foi primeiro. Bebê. O competição de primeiro. Sim, competição foi em Go International primeiro. Bebê ia liur quando ba tu haturita no obra timornya, ne dalla rua o dalla tolong. Mas dia de modeling ga kau ia be de. Sim, ne area modeling kan. Dansan yang lain. Lai, area modeling. Oke. Oke, lo sona obrigada Barak, vai tabo cerninia. Marca presença, ho de partilha tabo sem preparação, babe man Jeffrey, obrigada Wain. Sucesso sempre, ba agência Jeffrey Maria Models. Depois, sucesso sempre ba Alan Sira, na fatin força, semangat, dalai datang good luck by Mehoto. Obrigada. Ya, obrigada. Iya. Nanti depois de film ai, kari kita se hastoro malo. Na perita hatena nya resultado. Iya. Teletan obrigada Wai. Obrigada. Iya. Obrigada. Diak malu karena televisão Timor Post live streaming, ida nema kita nya dadalia. Iha programa banaka spesial. Hoi tene banaka menina bonita sira. Hanesita mo sira kompanya na katak ya tempo badak. Hela det loron rua auto serase flight serase arangka ba Bali. Kodi ba participa ya evento Bali ninian. Mesmo que a agência de MMA, hanesan agência phone, mabe emane behari o fundador, ka treinador ne ema tuan nanis. Hanesan mos be ace model ida ne be iha ona liga sambarak, iha ona experiência barak ya mundo modeling ninia. No ita hoto espera, ita hoto nya desejo, atau ita ninia alin sira, ita ninia wansira nebe se participa em evento idane será bela participa rodia com sucesso também laos em nome sira pessoal família mas vemos em nome itane nação Timor-Leste ita hoto to fiar katak serna presença iha Bali Fashion Show idane hatu katak Timor-Leste iha model sira nebe
bonita nomos bonito e lau saturu serne bonita bonito det lau saturu serne performa ya palco letendet nebe siramos model nebe hatudu qualidade amo to hau lita zibolita o cru nebe serviço ami hato agradecer wain obrigada.